with the arrival of the invitees, Mathanda, dignitaries take the chair. Mathanda, welcome and keynote address. Mathanda, flowering ceremony. Makachathar Poina, Masiki Maru Batoram Award presentation. Mathanda, speech by Manipur State President Human Rights Protection Organization. Mathanda, speech by invitees. Mathanda, speech by International Chairman World Human Rights Protection Organization. Amadi Kushilapura Ward of Stains Asi Pizaraga Asi Thoramasi Equation Journey. Atuba Matanda Mashik program Asi Homana Bagitanja Nozaki Warabasuana Atam Mabina Bagi Ayanda Nashi October Kuntaro Yaifara Korom Numida Sida World Human Rights Protection Organization Nasinjaga Indo-Bangladesh International Award Ceremony Asida Lengira Kliba Pai Kodimapu Tarama Chebaganina Nasiki Thoramasibu Hosena Bagitanja Lozage. A very warm morning to everyone assembled here. I welcome you all to the Indo-Bangladesh International Award Ceremony organized by World Human Rights Protection Organization. Ahanu Moktada Masigi Horomasi Homosenabagidamaka Equity Dice the length of Pinaba, respected sir, and me when the Panjabada Dr. Longjingleng Jinsang Lapa Namirapam, International Chairman World Human Rights Protection Organization, MA Public Administration, MA Political Science, MA English, International Research Scholar, two-time Doctorate Degree Award 2020, 21 and 23 from United States of America in the field of social work, International Peace Award in 2023. Tarano Chiri, respected sir, that's next Pinaba. Today we are indeed honored to have an inspiration personality, the very famous Dr. Longjingleng Jinsang Lakpa Namirapam, to take their respected chair on the dais. Regarding Muruchabuina, and this day we welcome Amadi keynote address Pipi Nabukidamaka Kosinjagi, Laishram Medha UMO Secretary Head Office. Thanks in Biraksi. Welcome address Pipi Nabukidamaka Kosinjagi, Laishram Medha. Ahan mamaktada ng damasigo kondu ay sorbot thongnizel. Pumna maku ngasigi World Human Rights Protection Organization na sinduna ngasigi panthok seriba Indo-Bangladesh International Award Ceremony asigi damak mapung pha na bagi damak lengpira iba pumna maku ahan mamaktada taran oksari aduga moinana laimana amam tangkat pinaba miyagi maphamda hanjari. Welcome address PB Ramagita Magda. Makatara Pasti, keynote address PB Nabagita Magda, Dr. Longjingleng Jinsang Lakpa Namarakam, sir, respected sir, keynote address PB Nabak Kosinjari. Mathan Sri Equigi Yaiparaba Kora Wasigi Asida Laikidraba Human Rights Kidamakta Achoba Thaudang Biramba United Nations Commission on Human Rights Key Ahmed Chairperson Mr. Anna Eleanor Roosevelt, New York City. Amadi Dr. Hamsa Jibras Mehta, Indian women was to all the dignitaries to pay a heartiest flowering ceremony to the first chairperson of the United Nations Commissions on Human Rights, Mrs. Anna Eleanor Roosevelt, New York City, USA, and Dr. Hamsa Jibras Mehta, Indian women who said Universal Declarations of Human Rights, Baroda, Gujarat, India. Mayang punya maksud.
Dr. Longjingling Jingsang Lakpa Namai Rakpam, International Chairman, World Human Rights Protection Organization, MA Public Administration, MA Political Science, MA English, International Research Scholar, two-time Doctorate Degree Award 2020, 21 and 23 from United States of America in the field of social work, International Peace Award in 2023. Taram Nauchari, respected sir, today we are indeed honored to have an inspiration personality, the very famous Dr. Longjingling Jingsang Lakpa Namai Rakpam, to take their respected chair on the dais. Program Huluk Chaboina, and this day we welcome Amadi keynote address Pipina Bakidamakta Kosin Jage, Laishram Meda, UMO Secretary, Head Office. Thanks in Biraksi. Welcome address Pipina Bakidamakta Kosin Jage, Laishram Meda. Ahan Mamaktada Nandamasibu Konbi by Sorwood Thongnijari. Pumna Mapunga Sigi World Human Rights Protection Organization Sinduna Ngasigi Pangthok Sariba Indo-Bangladesh International Award Ceremony Asigi Damak Mapung Pan Bagidamang Lengbira Iba Pumna Mapu Ahan Mamaktada Taram Oksari Adugam Tungoinana Laimana Mamam Tangkat Pinava Miyangi Mapamda Hansen. Hakachari Chimabu, welcome address PV Nambagitamakta. Makatara Pasiti, a keynote address PV Nambagitamakta, Dr. Longjingling Jingsang Lakpa Namai Rakpam. Sir, respected sir, for keynote address PV Nambagitamakta. Adun kapiro. Mathang Sri Ekwagi Yaiparaba Kora Wasigi Asida Laikidraba Human Right Kidamakta Achoba Thaudang Viramba United Nations Commission on Human Rights Ki the chairperson Mr. Anna Eleanor Roosevelt, New York City, Amadi Dr. Hansa Jibras Mehta, Indian women who saved Universal Declarations of Human Rights, Baroda, Gujarat, India, Laishu Kachabagi, Tanjadu Logjage,
Respected Sir Dr. Longjin Len Chingsang Lakpa Namai Rakpanda, Tharamasibu, Hobinaba, Nsinjari. Laishukat Tharamasi, Equaling Video Quina, so to Sarpia Yagami. In continuation, here come the times for flowering ceremony. May I again request to all the dignitaries to pay a heartiest flowering ceremony to the first chairperson of the United Nations Commissions on Human Rights, Mrs. Anna Eleanor Roosevelt, New York City, USA, and Dr. Hansa Zivras Mehta, Indian women who served Universal Declarations of Human Rights, Baroda, Gujarat, India. Mayam punga magsu pagi lay manamton katpina ba nsinjari Koina Sinjariba Asigumba Indo-Bangladesh International Award Ceremony asi Aikoigi World Human Rights Protection Organization gi ahanba adugumba certificate ki session ceremony amani hairiba session asi aikoina pangthok jabaki maramdi aikoina World Human Rights Protection Organization lachi koi United Nations ki branch sama oiriba eco chok haiduda aikoina register tamrana bagi arrangement ama pangthok sabani maduda aikoina koigi ceremony chi pangthok sabani aduga ceremony asida aikoina India amasung Bangladesh ta leiba chininaw singgi maraktagi koina pau bijaraga yamna pikna ahan bagi haudokpa adugumba ceremony amani India da leiba India gi manungda koigi North East state hairiba sigumba state asida koigi
miyamgi damakta punsi kathoaba isininaw singbu akhoi ikai khumnaba oina haiba award ceremony asi pangthok jabani mathang tarakpada akhoi media da hana pau pijaraga akhoi na award pigadaba mioi sing akhoi na mathangi tuba matanda 2023 gi manungda haiba ceremony si amu pangtholakini masida akhoi yam henna chauna pangthopa ngamnaba akhoi honajage haujikti government gi maikaitagi function amata chauna tawba yadabanina ayakna tana jaruba matanda government gi minister singi advice ki matungina mahoi di khatapna tawbiwa haibani iran sina koi mahai mathaba asi pangthopa matanda apanna mayam ama tholakani haidana adubu yam arjen oina tawdabadi yadabanina akhoi athuba matanda ngamnana ba honaraga khoi pangthok jabani haiba masida asoyana kayama yawbani idea han ba oibanina adubu foino bachu ngama bachu kuma makna timbiri ba malem sida lebiri ba miyo pudi makna ngapi gani aduga haiba akhoi gi international gi register di akhoi anoda hujik laiba ethnic crisis hasigi seisida sigi mamada akhoi phangabani aduna akhoi na thauramji pangthokpa ngamdana thamanga ngaiduna lakpada koi somda registration tawbagi program atu mathang soirakpaduna akhoi na tangai phadana ceremony asi piklabachu pikna akhoi gi yamna khwaidagi pikpa banyan tree agidi khonang gi maruda khonang gi masak yawjabagum World Human Rights Protection Organization gi chu haiba masak mathum madu khonang gi masa aduda khonang gi satam yawbagumna malem gi thakta World Human Rights Protection Organization gi macha chuna khoi World Human Rights Protection Organization asida human rights ki macha chuna laijari akhoi matam gi matungina akhoi miyamda phangnana ba akhoi honajage aibak thibadi akhoi iran asina ne ki kudong chaba phangdaba akhoi masel amaga unadana meeting kaya pangthok kharabani pangthona no honabada curfew lakpa district amadagi district amada lakpa ngamdaba state amadagi state amada lakpa ngamdaba country amada lakpa ngamdaba sigumba problem mayam asi laibanina akhoi kitang government gi side tagi chu manipur state government gi side tagi chu irang asi kitang handare haibagi information do pirakpadagi koina ngasi haiba sigumba international gi oiba Indo-Bangladesh da akhoi award ceremony chi pangthok jabani haiba wa phamasi thamdaraga techinji Thakachari Jabu keynote address bibiramaki damakta. No one will disagree that excellence is never an accident. It is the result of intention, sincere efforts, intelligent direction, skillful executions, and vision to see obstacles and opportunities. So here come the time for the award presentations. Mathang sidi akhoi ngasi gi thoram asigi khwaidagi akhoi maruiba thoram haibadi award presentation gi tanja adu lojage. Ngasi gi award asibu kusinana bagi damakta akhoi respected Sir Dr. Longjingmen Jingsang Lakpa Mamera Pungu Kopokchari. Ahanba ngasigi award asi akhoi Mrs. Moirangthem Sorojini Leima, President Universal Mother Organization, the Kusinanaba Kopokchari. Masira Ahanba award asi Kusinanaba akhoi
Ima Morangten Sorojini Laima Mensinbiri. Nanotera apagi award si present holding naida apagi Dr. Sir Lonzine Chingsang Nakada apagi ngasigi organization na lengyan piya matang karo tabi na ba na nisinjari. Masih awal pemikiran dengan kerja menangkan solusi. Aku ini jadi human right ki eba. Aku tabak torong sehingga mengfabak torong sehingga aku ini yang na thangna kana aku lanjing bihi batu gumba misakni masih ima solusi ni memang. Mayang pun nak aku berkumpul dan matang dia kau sendiri. Sensaviu Khairom Mani Singh Dalit Sahitya Academy Awardee Mathandanan Sinbiraksi Khairom Mani Singh Dalit Sahitya Academy Awardee Masih award si respected Sir Khairom Mani Singh Dalit Sahitya Academy Awardee Sir Dapusin Nazarani. Matanda Singh Sabina Bunisun Jari R.K. Bizoy Kangar. Jari. Matanda Tosun Jari respected Sir R.K. Bizoy Kangar, President Northeast State World Human Rights Protection Organization. Sir. Matanda Singh Sabisi Salam Mencha Laima.
Council District President 하려고. Congratulations, Abisi. Thogdam Manorama. Tausunjali Thogdam Manorama, Secretary UMO, Thawal District, Manipur. Madam Kausunjali, respected Sir Y.K. Aries Thangal, former President, Thangal Women, Suzonyo, Senapati District, Manipur. Secretary, Madan Singh Kausunjali, Koirom Prasantos Kumar Singh Sushubakar, Vandami Gaon, Karmatnagar, Vanugas, Kawaiganj, Mobi Bazar, Bangladesh. अभी मसा से लाके न परफॉर्म जाए यार का दी कोई अवार्ड से मसा धनंगा पर रिलेटिव हो रहा सु लागा दी अरे लोभी ना बने जाए अवार्ड से कोई रिलेटिव लागा दी लोभी ना बने सुन जाए काफी पिलक्सी
Agachari. Ngasigi award presentation asi matang asi dai pagi sanjinjari. Koi apun bagi koi na pagi award. Koi organisation na koi kangen bangana pagi lapu kita yobira abra na koi ayam de baik itu dah koi hangjari. Koi masa lakta banina, maka cetar pesidi koi gini. Apa award si masa laga pukisi nazar lagi kanjah tu lagi. Thank you sir. Aku award presentation from Bikiba koi putih mapu amuka hana hagar bafung luk ceri. Maka tarik pesidi ngasih Tharong asig mari lainana koi speech macam tang thambiram laba koi Mr. Moirangthim Sorojini Laima, respected Ima President Universal Mother Organization Bu Kopsinjari koi wahi mangatara tang thambiram laba hai se Masih asigumaba World Human Rights Protection Organization amadi Bangladesh isu yauraba mayamama amadi state asigesu laiba mayamama yauraba asigumaba mikama sida mayani tangwala misin biba ai tanpa amadi mangala misin biba pai kuna makuna ditara makuna Jadi memang kalau ini aku yang punya ada thawai jauh itu sih. Hai begitu. Aku ini leba asyik jangan terjemari leba begitu macam wain kati asumba. Wain patah amak wakat bayan apa amak dicangsi leba aku ini iram dan masih awam masyarakat juga mayan ingin tinggal leba yan apa sih. Kerana mana ingin tinggal perform berjaga apa. What is the color kanda I put Anna I put Ainwa Tikpa Kunayama or the former Mujaba. I do over Diary. I do know internationally who made Rashida. No, Amazon I the Tadamana Kunayama for a cosa I couldn't show. Amam Bamadi Lo Kudimam I couldn't Ngashi Maya Pavi or you got from Malay Imani Ben Mayanja. I put a Amak kata ondra ada di wakal ondra hai lo kumela. Walau kumela protection organization asyik kenapa amadi cangkir kenapa aku rasa kenapa aku wani pasal kan mak aku yang thamdera madu jadi macam mother organization atau betul tak lalu jalan. Mana ni kali ini harga aku yang wakal pada India ni mana tak sudah aku yang ni sila lain apa. Adigi loy akala ko istet manung dada akoi thoi bo conclusion mayam che akoi ma chen ni manung da dum nei na ba aduna adu shi adu yar tana bagi akoi na hari ba ma pham UN la yong wi na ngai ki kari pa mai le ge ha bagi akoi corona chi na ta ko do ko ta akoi lam da ma chi ma ma o bi shu shu ai la ma su lo chi ko na khang bi la aku pun nanti ni lah aku cinta bangga ya kalau orang ni hari dua kalau anda aku cengeng jadi ni ngasih jadi aku ni kau orang aku ni tahu apa ya ada apa ya ada apa hai apa sih malam hai apa macam yang nak apa nak baca aku jadi macam mana organisasi mana so anu macam dalam laut ni waran Human Rights Protection Organization semua kumpulan pencinta sama setiap tahun lebih asing kumpulan thar na setiap malam orang diwar sih
자동차는 없고 아무리 무더우 이런 식의 혼자 손이 잡아가 오면 아이 꼭는 와르신 조심들이 마땅하지 이런 거는 누구와 다리 말리는 게 하고 오이러시는 Tagachurima, Vimari Chumlaba, Mabulera, Wafam Kayam, Tamiram Gitamata, Matang Siri, Vitis from the Gate, Kochage, respected Madam YK Iris Hangal, former President, Hangal Women's, Siri Jongno, Senapati District, Manipur. Nakatirapsi Madam, why Mangatana, Tamiram Lava, Kosinjay. Ihan hanbada aikoy musim mi ba ipaiso yam thagali aduga mathangna na asumai na organize tawriba aikoy ngasi Indo-Bangladesh International Award Ceremony haina aikoy na pangthok liba ase sinja langja liba aikoy gi Iche Srojuni gi amadi doctor some of that doctor and doctor lagi ko yam sange no koi mayam na sumai na ai koi gi hingli ba punsi ase ai koi na pamba ase kerino heradi peace inthaba Tingthana pamba haiba si mayang na pami lang ba haiba si kana na supamba lete adu gi matung Indo na ay koy nupising asi na kalitaw batay nupising asi di inthaba haiba si nupi gi matawni nupising asi na taw gada ba thawang di nupasing na nupi asi ason mani haina lawa adu nate nupi asi gi panggal ya sawi nupi asi gi thaudang yam sawi mi waiba asi semlak pamatamda isona adu gi matung Indo na aikoina asi gumba human right haiba asi India na world na yabi ba ekoige organization ni maramdi zati bi zati khaide asida lon tongan ba khaide masak khaide isor na sembi ba asi amattani kappa nokpa harau ba nungai ba awa ba loy na ma asin Sap manabani adugumdo na kana amatana tati na mi bu palingai taibang pala sida palingai asida tauba asidi tauroi dabani ai sonjarabasu ai gi right ama leiduna panjabani prithvi asi haibagi maramna human right haiba asi leibani aduna Aikoi ngasi award fangliba ase aina kari aikoi thangal jati degi nupi organization gi former president ama oina kari taurak pra haibase ngasi asigumba award phangba si isor gi thousand degi ni maramdi aisu tabak yam taurak padagi aikoi gi human right na asum haina award Pibiba matam tanja asisu isona sinbi langbi badagi phangza khre phangzaire yam harauzei toidok hendok na aikoi bu sembi ba mapubu yam thagatli aikoi na tawgadaba asi nupi singna aduge human right na tawgadaba asi mapung phana pangal thok na tawba ngamnaba Aikoi asibu panggal pibi naba aikoi masa na ningjaba mapu aduda miloi na maasi
loan dongan na ai lai aduni hairabasu sembiba mapu adudi amakhaktani aduda aikoi ingthaba ngamba aikoi gi right ta pan ba ngamba aikoi da langjaba irang thaurang asi muthat pa ngamnaba pangal asi pibinaba khurumjasi nijasi haiba asi hairaga aihak loisinjarage. Thank you. Agachari madam mathang sidi ekhoina apai marakta award presentation ki marta ko chitha hoba madam ado hoji yogire hai bana ko pau pijare award asi kusina na bagi damakta we respected sir losing leng chingsang nakpa nangmera ko angka hana ko sinjari award asi lobi na bagi damakta kautuk chage langpulakpam Gita Devi State Secretary Human Right. Hamka hana kausin jage respected Madam Lampulapam Gita Devi State Secretary Human Right. Ngasigi kai kunarba award asibu pangbinaba stage lengkat pirang abaning century. Agachari Sir Romadi Mamanyang Laba award asibu logira bagi damakta muka hana agachari mathang sidi wangang loina kausin jage Salam Memcha Lema District President UMO Kaching District Manipur kausin jage Salam Memcha Lema ningsin biraksi. Ahanbamagtada malembu sembiba amata ngaraba mapu mahak famna koknonjari loina machi tinbiba khwai punumuk sui kai khumno loina salam memcha leimanai koknona khurumjari. Indo-Bangladesh International Award Ceremony World Human Rights Protection Organization Hai organization sina ai boy award pibi bagidama ikai khumdaba uchari loina na khoi miyoiba moina hingba taragadi aikoina UN gi charter da yauriba fundamental rights ni manungda aikoi human right habisimasu ko yamna munna khangbam thoi maduda aikoi kamaina nipi singna kamba role logani society da role of woman aikoi protection tawna bagi damakta aikoi gi protection sida isa singi su saruk yauri bane mama gyan taradi masa loi gyan tarakadoi pithibi pumbasi Napoleon afaba mama ma piyo pithibi joy tawi aduna aikoi khudima isa sangi damakta protection leisi akhang ahi kyana karam mamong da protection lawani karam na khoi rights koi human rights karino habsi khangmina na bagi poram dudi wangang lo sina ya phaja phaja ba wahi wata mayam ma hai kre aina thoidong hai ru draga chu
ai sama award sigi matang hairappada ai aduk matik ngakhi pikling ai dagi onation ke ayawaki aduga mathang lakpada ai kofal sang matungda 2005 da 5 tagi sabel pawa amadagi general secretary hoina Thawal district hiring matamda kaksin khaidok jingi matamda ai district secretary hoina thawu jarame next amu 2014-15 ising isaw matamda aikoi pangba yaba lire game singa leiba singda ima singa khoi women team mama semjaraga madure supporti oibadi nati aduga lire game singa mateng pangge khongjang matam matam ge oiba laina tina corona narakpa matamda aikoi women wing du thokjaraga mateng pangjaba matam matam gi lakiba saklon sayon ni matungina saklon sayon ke alauraga ai karamna isa singi mateng pangani ma singi mateng pangani aina ai wakhanda leije hojisu chahidi 60 surae do lemau le punchi sing sijo punchi sijo mayangi miyang oina kathok serge haina lepsare matang sai sida ai award sibo yamne kai khumnai haibang khangda ne kai khumnai asi haraga punamapu kai khumna na bot pagaloina na kongno na khurumjare Thagachari Madam Makadara proceeding asi wangang loina Kopsinjagi respected Madam Salam Memcha Laima District President UMO Kakching Manipur Kakching District Manipur Warubini Mathangda Kopsinjagi Thodam Manorama Secretary UMO Thobal District Manipur Hanba maktada timbiriba punumapu aini ikok nobaga loinana dais lenjen biriba akoigi sarbu su ikok nonjari ngasigi award asi aigi damakta bibirapagi damakta ai haininga leitana thagachari aduga mathang tarakpadasu leiriba aikoi miyoiba ama oina ngasigi samasida hingiba mi amabu nungsi chanana amadi yamna ingna sikna karigumba mafamda khanaba chainaba haibasi natabida laire ina khunba aduga achou apik haiba khairiba sing ase masi ai haksi japmanai aduga aikoi tawum thopa aigi rachi eje human being ama oina aikoi masigi right sida manana bagi damakta aigi lemhauriba punsi ai ngamna ba honaraga mayam puna maksi leiriba aikoi miyoiba haibase aikoi nungsi chanana aduga amana amagi hak khangbiba amana amabu minungsi thamba haibasigi wakhallon che na mangoinaraga aigi angamba aigi sakti aduga aigi angamba level da ai honajaraga ngasigi aikoi gi Indo-Bangladesh International Award Ceremony aduga World Human Right Protection Organization haiba asigi makhada ai ngamnarba chachage aduga hauzik sigi lairiba asigi organization asigi su asoba thodang lawba ngamba oijage haina su mayang bi mafamda ningsingjari aduga ai matang asida tension jarage Thagachari Madam Thodam Manorama Secretary UMO Thobal District Manipur Mathangda Kopsinjagi Respected Sir R.K. Bijoy Thangal, President Northeast State World Human Right Protection Organization को वाही खरदंग था बिरम नब क्वेश्चन जगी Good morning, one and all. Ahan mamaktada really I thanks to our Heavenly Father. Before giving my short speech, I would like to introduce myself. Mayam na di ay mo nakanglat to basuya, kangmami sulay basuya. Adu ay yan hano magtada ay mix to roga haige. Ay giming na isa giming na RK Bijoy Thangal ni. Ayag asi sanapati degini. Ayag ki tribe na Thangal tribe ni ngasay ay gimamang da lep dari ba ichi Irish na ay gibuda ay koy same tribe ni ichi tokpani.
and respected our Dr. Chinglen Nganba and respected our Iche Sorojini and respected our like Pabung Mani Singh and all my colleagues and elders and my dear beloved friend. Thank you very much. Aku sumaina pun gibang ngasi numit. Aingon da su afaba tanja pibi bagi damakta ahan ba maktada ayam na harau jai ngasi ai gi thangoi yam soe. Ai gi wakhal da di ngasi tilibai kon mi si yam de na khan wi ai gi wakhal da di mi yam ne khali. Because of ai gi award ai gi reward phang ba se international award ni masilai na phang ba award na ti. Masigi award I card idea sina aikoina pirthibi da chaluba matamda aikoibu masige I card asina aikoibu ikai khumna bigi dobani asi laina phangba award nati masigi reward award phangibse really I thanks once again to our Heavenly Father and I humble and honor to receive the award for the international for the members of the International Human Rights Protection World Protection Organization. I masi yamna aingonda harauba nungaiba phangba se kanagi mapandagi kanar phanganbra haibidi because of first of all I does not know what is human rights. Ahanba matakta da ai yan hanba da human rights haibse khanglamde. I know khangdi khangi adu what is human rights haibde ai detail khangde masigi lambi asida kanana pusin bibra haibasi ai ahanba mi miyam natai thamningi ai khoi Dr. Chinglen Nganba and Iche Sorojini and Pabung Mani. I never forget in my life. I gi punchi de sukaw bu sunga moy. Amokhoi ni pusin birak tuna ngasi maya mamang da I stage de lepa phangba se mokhoi gi mangal dani. Thank you very much. Thank you very much Dr. Chinglen Nganba, Iche Sorojini and Pabung Mani. Aina masa masa gi perfilo haidok ta batara basu. Asigumba Mayam nadi just from the program you have seen nongkoi program dedi uram gani aduna matam tin khara matam disu ai wahi ama ani mi su yam drabani nei koi chiko mi tere khakta na khekto matam di loge waro bi nu ko ai se lamsang asanapati di yam lap na lak panina wahi ama ni dang orcha thamjaning ba hai tare ai ga harau bagi asigumba gi harau nungaiba numit asida ayap asinasu International Human Rights Northeast President I want the people say still I am not fit to take that portfolio I di matik chadabani adubo in akhoi gi matik chadrabasu mi iramdam atoppa na paige do surupudi Northeast akhoi Manipur macha na paige na I lepchabani ai gi khakta nati it's not my only tribe. It's not my alone. I'm standing for the Manipur state. I'm Imam Manipur Sanalai Baki the Makta Pangzarabasu, Haitrabasu, Aina Pujagi Haina Matam Kragi the Maklepi Bene. It's not my permanent post. I give permanent post nati. How if Angang Supurapia? Adubo, human rights, I will say. I could Manipur the Kaya. I could Dr. Chinglen Lakwana Kaya Hona Jay Masama Tonda Nasiki program as I detail I credit I nanging Mayam the ting in Saureko. I Dr. Chinglen my I Dr. Sigi my Mangam driver. He's alone Matomdani. I used to ask an apathy the laga, that like I could file cover over Chatpanimuka.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯌꯥꯝꯃꯦꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯄꯥꯏꯗꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯛꯇꯔꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯗ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯀꯥꯔꯥꯗ ꯂꯤꯠꯂꯒ ꯆꯪꯕꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯈꯔ ꯁꯣꯠꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯦ ꯑꯥꯏ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯌꯨ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯒꯦꯟ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯕꯤꯍꯥꯐꯇꯒꯤ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯃꯊꯪꯗꯗꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ 9 ꯐꯪꯉꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯊꯪꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ 50 90 ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ 9ꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯪꯂꯒ then only not that the colleagues friend executive member mayamna changaga what is human rights haibase aikun mayamna changlaga sanapudi da mi kya leibra kaurakke ching okhul da kya leibra tamalong da kya leibra aduga chandel kya leib ainu su kawba ngamba igi kepa tawraga program yam chawna pangthokse mantri mandon mayam chawna kauraga aikun mi na di minister chief minister biren lai example ni this is the example aduga as governor ama lai ta mayam changlaga hekta paisa suna lupal phanggadogumna ko mayam su hukla lai ta ko human rights service mi na khangbi deba machi chawraba organize this is the one of the biggest organization machi quite the chawraba organization amani ai ne di madu khang deba ayam bai khoi mina ai digi hauna khang deba ai ne soje president pu ai khang deba adubu ai khoi gi human rights ki di imana hek pokpa laibak ta kumman nimitigi aikoi ge right haibise leirabani imana hek pokpa nimitta on that day I have a right haibudu leirabani ba nupi nupa ge right chap chai not different sida khetnaba leite chap chabane mase aduna aikoina masi khanggadobane aduga mathangda aikoina masigi human rights organization haibisidi hojik laiba mi tara kun kuntrani pu yankai tiliba mayam asina aikoina spray sandoga masi human rights chummi asimuki chummi lalebni hojik because of this law and situation in Manipur now hojik situation tho iba ase kanana control toba ngamdra no one can control this one except human right ko human right na tana kanana so santi purakpa ngamon asigi landa asigi phibam masida asi human rights khangdraba human rights si khangdraba angang sing da takpidaba ordi not only this one Manipur da mathang irang dom laigini because of human rights have to makoina maning da thamdokreba ko aikoina hojik aina example ni aina hojik MLA ma oireba ipang panglaga paisa pairena senjau pairena paisa si apang mimida paisa thadar ai MLA minister oigreba who am I nangkhoi ni ai se kanara khangdeba khangdabne aina mantri oirabni na mantri du puwa haitrabni irang thueba ko example ni ko still irang thokpachi kanana ngasa MLA mantri du ne neba Kendra gi public mayam nadi maon the board piraga ka hale being as a leader oikrema why he cannot control his constituency people magi iragi kendra gi mi ma control to bangam dena paisa yen wadun khaktan rone is not a leader he is not a fit to become an MLA to become a minister aduna aikoi na masi munna khanglaga mathang organization dadi organize aikoi ngasa aikoi Dr. Chinglen Manba ko chairman international human rights protection world protection organization gi aikoi chairman na sulautok pigre masida aikoi mayam na cooperation piraga mathang didi chaw na pangthok na bkhona si haibisi aina sum samlak telap oina haige thank you very much Thagachari respected sir Mari chung na bawa kong kaya ama su thambiram bagidamagta hanna na thagachari mathang sidi kautokchage wai karadan thambiram na ba respected Madam Nampulakpam Geeta Devi State Secretary Human Rights next biraksi waru biro kudung chada ba madagi koi wangang dagi kanosima masigi oinadi kapitem injare Roshila Pasidi Nasigi
Dice Lenkat Piriba, respected sir, Dr. Loisinglen Chingsang Lapa Namrakpa, Sir Nasigi, Marui Bawafum, Karadam, Kambiram Naba, Chingsing. Maktada tabang mapubu kono na koram bagaloya na kai thanung da chena konsinjari lengbirei ba paipal maibel chininau marunga pampuno mapusu ya nei kono na kurunjari wahai di yam ngangningi matam phangdaba matam di ekhoi phajana manage tawje na hona jaba adubu warau biganu saudana hangiba chingdusu hayeng Saubiganu haidana akhoi thengnaba matamda adum akhoi request tawsi karigino haibada koji yam urgent oiba batol ama nambada mari rak nammi mari rak tusu program horkanda aroibagi jawrein akhoi manipur si khoi nama haini moina matawni asigumba thabakta tum tawba adagi sadbige namaju pumna makta akhoi ahan boiba aduga mani university gi dadi Modi experience later banina high certificate award convocation maya matobasi moigi screening committee maya mama banina matam waling da thama waling da date to fix tawraga nungai na sathabani aikhoina thama ngasi ji ai function ji tawba ngamaroidra haidana mi laktabagi nate ko aikhoi nahan khabarda tang kumanga dagi helagadi akhoi akan ba changchang khongjang changchalani na warning ama khabar da phangi stan kuntarak sibo akhoi nang ngaroi da jalana ai ji pungning de yang wai dem ngarang je nong ete hebi re ni dukalama de gi dukalama da akhoi gi pochi mafam ama da loina compact phang da banina hapta amagi manung ji da arrangement taw banina media na chu warawi moi gi chu timing da chat panina adubu koina media do chigi coverage moi da mu pijaraga khoi adum awada padu mention jarage moiga thuba leibuto leipaki irang nina umna maksi leipaki irang leibanina wakhanji loina mafam amada phammaga leibanga mamichi hauji manipurda leiriba ching amachung tamgi mi singchi amata yaudi minister su umna maksingji ngasi kari thokadage horen kai thokadage hayeng kai thokadige ji koina haiba ngamdabanina mafam singchi ahan bada eha miyam punamak amadi akhoi coverage ina lauriba mafamda yengbiriba punamakta halaman chininau chhatra chhatri paipal phai punamakta ehang kok nona kurunjari kobaktang joutara nonana aikhoina ai ngasai ki nota chamlamna thamjagre mangda leiriba aikhoi gi ima saklabi ani achi amana UN gi khwaidagi hairiba human rights gi ahanba human rights ki session gi ana chairman na pubidana kogi human rights ki general assembly na lebna raba constitution mayam na ngasai panbigi ba fundamental right ko Indian constitution da yauriba Manipur state constitution da yauriba adagi walgi atop mayam da international level da su leiriba fundamental right koina phangbam thokpachi achi mayam ji moina ibiramin adagi amuk India gi somna kanda hancha malta haisi mahakna ihan hanba article 1 to 30 gi ihan hanba article sida mahoina hanba chairman chongi foreign gi New York ki sina men and women are equal high hanba adu mana imama India dagi 1945 46 47 48 si UN gi horapagi wari ni hai basi mana men and women are equal high bache masidi nupa ga nupi ga di men and women hai bachi akhoina adult franchise sing si oina uba angang gi di yaudaba asai tambi gi ba pokpa dagi hai budu human rights da
ꯄꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯧꯕ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤꯁꯨ ꯔꯥꯏꯠ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯦꯕꯣꯔꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯦꯕꯣꯔꯁꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯥꯏꯟꯗ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯄꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯊꯥ ꯍꯦꯛ ꯃꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯀꯔꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯦꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗꯨꯅꯦ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯆꯥ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯛꯑꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯒꯤ ꯄꯨꯌꯥꯗ ꯂꯩꯖꯔꯝꯃꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯥꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯒ ꯃꯃꯥꯒꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯇꯣ ꯈꯪꯅ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯃꯆꯥꯗꯨ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯛꯑꯅꯤ ꯃꯤꯊꯣꯏ ꯃꯤꯍꯦꯜꯂꯅꯤ ꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯏꯗꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯜ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤయింꯁ आर इक्वल हाइदना डॉक्टर हंसा मेहतासीना सेंदोपीरमे अदुदगी ngasi बावबा हाइरबा ह्यूमन राइट की आर्टिकल 1 to 30 सिदा अहान बदुदा माहना थंबीरमबगी दमक्ता अखोइना लाइसु कचरगा मसा मनाई ओइबा अखोइना फॉलोअर अमा ओइबनिना ह्यूमन राइट ओइबदो अखोइना खोंग थांबा हौजरगे हाइदना ngasi दगी हाइरिबा लाइसु अछि कचबनी मयामना मियामना लान लौबिगनो अदुगा हौजिकति लान मनुंगसिदा ह्यूमन राइट ना कैदौदोइनो हाइदना हाइ लान तौद्रिङैदगी अइना सिविल ऑर्गेनाइजेशन मैमगी लीडरसिंगदा आई पाउ पिजबनी आई इसामक्सु अइना मफमजिदा अदुम जामसांगना होनजरे आई मिमांगदी थोकचदे अदुबु थोकतबा यादबनिना इंटरनेशनल की चेयरमैन अदु ओइरुरबनिना वर्ल्ड वाइड की मतिक चाबा चादबा एहान इंटरनेशनल की थाकता ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च तौरगा यूएन की थाकता तौगदबनिना अइना आई इसादी यूएन की मेंबर ओइजरे वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन हाइरिबा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दे लेरिबा हाइरिबा हेड ऑफिस असिगी इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट जु खनबिरई आदगी फॉरेन एम्बेसडर ओइनजु खनबिरई अदुगा नेशनल की वाइस प्रेसिडेंट ओइनजु खनबिरे इंटरनेशनल की एग्जीक्यूटिव मेंबर ओइनजु खनबिरे अदु आइदी यामना लाइरबा भारा लेजदबा अदुगुंबा मियोय ओइना लैबनिना अइना मतमना पुजरक्षनु हाइदुना सुम कनागुंबा अमतदा आई हाइजदे अदुबु आई इसाना सेल्फ इंट्रोड्यूस तौद्रगदी मियामना खंबिदबनिना आई वाफम अछि फोंदोकजबनी अदुगा अमना आई था अममुक्ता ngairi aigi pokpi ima du laihidaba magi sora numita nundang sida Peace University ama hangna bagi ayaba amasu pire aina Peace University di karmai hang doino hojik lan manung sida peace ki wari chabe ya diena ane adu sunang arrangement tawro aila adu aina langon area da haibe project tawi haibok chingda su yengi mafam cha ba yenga mayang ba tanaraga government ga tanaraga state government leibani india government leibani government gi wang mada ekhoina chatpa yade karigino aida ekhoiche indian constitution haidana ama leiriba khwaidagi india da khwaidagi longest constitution oiriba yamna phajaba prithivigi mafamda मालेमगी मफमदा इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन से मसाक सूना यावरबा अदुगुंबा कॉन्स्टिट्यूशन अमनी कॉन्स्टिट्यूशन असिगी फिबान वांगमदा अखोइना चटहैदे मसीनी अइना हाइजनिंगबदी अदुगी मथंगदा इंटरनेशनल की लेरी यूएन पीरिबा चार्टर लेरिबा हारिबा कॉन्स्टिट्यूशन सिंग असिगी वांगमदा अखोइ मियोइबना चटहैदे अदुबु कनागुंबना फ्रीडम ऑफ राइट नी Freedom of speech ni haiduna fundamental right ta Indian constitution da pi adubu aikoi ngang ba ya ba lei ngang ga da bani haiduna pangang da ngang ga aigi marup mapang da su aina ngang ning haiduna aina pangang da ngang ga aigi marup tuna saw ga da bo irabadi madu freedom of right to la le mana mi amadu discriminate tawrak pa tarbadi mayamag du chawna na ba मी ओंदा वा हरक पतार बदे असाई ह्यूमन राइट टू मागी ह्यूमन राइट टू आइना nganguरी बा मी दुगी
तारिब मियोय अदुना मवंदा वायलेट तौग तारदी ह्यूमन राइट वायलेट तौरबनिना मदुगी पेनाल्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दा अदुम फंगी असीनी अखोय मैम पुनः खंगमिनसी हाइबगी दमकता ngasi Indo Bangla haina haigadabni mayamna kitang bhap taroidra aigi kolik amadi malem sida leibiriba manipur da Indo Bangla haibasi Bangladesh chongi jo Bangladesh haibato samjan badu nungaitana Indo Bangladesh haina ai jabani ahan bani laibak phabani Indo Bangladesh haibasi gi chu numi humni marini umtangai ma chu pauji ma chu lakpa ngamnaba honabani adugu magi bisagi problem leibaduna ma laktre magi kolik kaloina na lage aina o phare adudi haidana hujikta pau phangna bani madu mang nangna badi flight ta lake na tawbani adubu ma lakpi laktre kaisu kaide khara walingai tha ma walingai aina tha ma walingai program tawdabagi maramdi ngasa haijabado ngachi je khoi chumaina phaminaraga wari watai sabachi akhoi gi honorable minister singnadi kitang tapthau aina 10 December je akhoi gi international gi human right day ne UN gi human right charter sidai sida mana 10 December 1948 sida mana hodok khibagi masi observe to godabne adu aina maduda mawai yahoningba mayam gi chu phaba akhoi gi chu phaba ada moina kitang tapthagi si irang si pha me am ta dabanina haidana sagi mi ji yamna punbagi permission ji phangge du piga ju pigna press club sida aikoina pangthok chabagi maramdi press club ta tawraga di media gi nina aikoina yamna mi manga tara tawraga yambu yamabani aina khanbagi di triple times kumba hela mi si yame ko aina khalubadi yam pigna tawraga photo session da loiraga aigi website tu da aikoina chiji upload tawbagi program tu adu khaktamak tawsira aina tawjarambani adobu aina ngasai aigi tawjabasida aina title pijabada akhoi Bangladesh ki sininaw cha jing haigada inaw jing haigada ko inaw haibatare maji international gi organizing secretary oina international member oina hapchare magi lakpigi ba duna khangbi nana ba ko maji international gi Asia region da mana kitang nauri banina worldwide ki oina di akhoi internet se athuba matamda akhoi gi honorable CM na achi hayeng sida internet se hangani hairabanina ai internet lausan jade chen pai da baga loina na ai mayam ga manana ai leje internet ki fiber lausan bado ai lausan jade ko ai gi di dum lausan ba dum any time da dum jai kaino minister sing chu library ai di human right ki hanagi international gi member oi jabani na aine application lama ibada ai adum phangjagani aduga ai samak RNI phangba news amagi editor ni ai madusu ai subscribe tawraga ai adum thamjai aina sum direct paraga matam khara sum tang leihige irang yam kanna mafamina ai khoisi kamai hingadano haibaji yam waba aduna aina ai khaktam hingbagi wakhan khandam mayam hingmina bagi khanbija mayam gi awabadu aina share tawdragadi aina fiber ke cable do pusalaga internet to aina nunga aina chanaraga aigi da matta khanba aina aigi chakhona na bo hona ba aigi imu manungi da khanba ai adugi wakhalon do aionda lajade ai patam changna chief minister mayam ama ai loina jagre ma sa moina di khanbidre khanbidi na ai warau jade moigi nungai baduni akhoina yengjari se lepa achi development lak paduni phanayam di development lai political gi tamda akhona participate tawringa adubu madugi misi do mapung phana leigrabanina hojikti human right ki ju aisi 1990 da human right ki lairik mioi bagi hak haidana oho raina manipur gi amalai hari badu aina Punjab University ki chhatra oiringai da moina bibiram badigi lairik ni phuyan khai piramni aina mayam ama yeli aiju phanam pai hanjana adubu phanghaudana covid tagi di aiji international gi human rights cholom da wali human right protection commission gi member oina changchan gre adidagi di moina mathang tawrakna na bagi da makta tawrapadagi ngasi di akhoi manipur gi jidai sida head office wajaraga malem gi thakta
international की थाकता अखोई रेस्टार तौजरे हाइरबे रेस्टार से तौरबनीना मयामना दी लोचनिंगमगनी को लोचनिंगमगनी अदुबु आई खितंग हाइजगे करिगिदमता या अखोई इमा छोरोदा एवार्ड पीरिबनो इमा छोरोजी चाही कुंथ्रा रोम कुंथ्रा हेले अइना खांगपदा कुंथ्रा रोम दे आइसु सर्विस तौराबनेबको चाही दाइजी पूरा डे नाइट से दुम आई चलगा मयाम जी की पार्टिसिपेट लीडर दी ओरुदे कोई लीडर ओबेगी मटिक चाद्रिये नको दुइमा छोरोजी अफम कया दमाना तौबछे मखन मखन कया की ऑर्गेनाइजेशन कया की प्रेसिडेंट ओइरमे पार्टिसिपेट कया म तौरे थौना फबी ओइ इमा छि हौजिकसु मा हनबा लैतना मा कन्ना चटपा ngамद्रबा सोलबा याम सोलबा इमा सिदा करिगिदमक्ता एवार्ड पीरिबनो सुक चावबा इंटरनेशनल की एवार्ड सि पीरिबनो आइना मियामना क्वेश्चन हंगनिंगंगबनी अदु इमागी तौरिबा थबक अदु ह्यूमन राइट की थबनी मियोइबगी हकनिना मदुदा आइहागना अमदी मयामगा तानरगा अखोइगी हुजी अखोइ सैसिदा अखोइगी एजुकेटिव बॉडी लाखपा ngамद्री इरांगना मरम मोइदना मफम मफमदा मयाम अमा प्रॉब्लम थोकपदगी अखोइगी सैसिदा मणिपुर मनुंगिजु मी एजुकेटिव बॉडी मयाम अमा लाक्ते ची होल जे चलोय अदुबु महोइदुना अमुक मोइगी नाकल अमदा जोन अमदा अमुक तौननबा आई होनजगे मोइगी छु मतम लैरी अदुगा स्वाइसिदा अनकपदा लैबची हाना तौजगे हाना तौबनी द इमा छोरो असि मयामगी इमा जे द ग्रेट यूनिवर्सल मदर हाइदना टाइटल असि पिजबनी मयाम खुबा अंतन खुबियु इमा छोरोदा पीरिबा एवार्ड असि इंटरनेशनल की हाइरिबा एवार्ड सेरेमनी असिदा द ग्रेट यूनिवर्सल मदर हाइदना इमा छोरोदा पिजबनी इमा छोरोदा मखा ताबा एवार्ड अमनी अखोइ पीदनबा होनजगिगनी मथंगदा सेनियादा अखोगी इचे पंजरके इचे आइरिस्ता करिगिदमक्ता एवार्ड असि पीबीबनो हाइबदा इचे आइरिसी थंगालदा थंगाल हाइरिची याम बनते हाइरिबा थंगाल फ्रुपसिदगी थंगालगी दनतना नगागी दनतना मणिपुर की इमा सिंगिदमक्ता मांगना सरुक यादुना चाही कया लिसांग सिना लाखपगिदमक्ता मावोंदा एवार्ड असि पीजबनी लोइना महाग असि अखोई कमिटीगा मयांगबा तानरगा महाग से स्टेट असिगी अखोई वाइस प्रेसिडेंट लोइना खंजरबनी अदुगा इमा छोरोना स्टेट की प्रेसिडेंट लोइना खनगिबा कुइरे अदु अमुसु रिमाइंड तौजरी इमा छोरोना द ग्रेट यूनिवर्सल मदर हाइबे इमा छोरो असिना मणिपुर स्टेट की वुमेन नुपीदा प्रेसिडेंट पीरिसे ngasa अखोगी दी लीडर जे नुपी ओइबनीना इमा ओइबनीना इमा द पिजबनी अदुना इमा छोरोजिनी लैमना अखोगी स्टेट मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट नी वाइस प्रेसिडेंट ना अखोगी वाई के आइरिश थंगालना ओइबीरे अदुगा मथंगदा अखोगी इचे मेमचा कक्सिंगदगी लाइबा सलाम मेमचा लैमा मौंदा करिगिदमक्ते एवार्ड पीरिनो हाइबची सलाम मेमचा लैमची चुमना इचम चंबा नतबा मा वजा वैरमी मागी बायोडाटा ची मियोंदा कया हाइदो कंदे माचे मागी मनाक नपचिंगदा अखोइना स्क्रीनिंग बोर्ड ची मागी मनाकता नुतिगी चटली मा खंगदे मयाम जु खंगदे अदुगा माना तौरिबा थबकसिंग एक्टिविटी सिंगजे करी तौरिगे हाइबची येंगागा अखोइना मौंदा माकसे नुपी लुकी लुचिंगबी मखन मथेन मयाम अमा महाग ओइरी प्रेजेंटगी ओइना हुजिचिचु ओइरी हानदगी ओइरी मावोंदसु अखोइना वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की स्क्रीनिंग बोर्ड ना मावोंदा वाइस प्रेसिडेंट स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट ओइना हापसरे अदुगा मथंग अखोइगी थौदाम मनोरमा यामयांगेसनी नहानी थौदाम मनोरमादा करिगिदमक्ता एवार्ड पीरिबनो हाइबदा थौदाम मनोरमा सि मागी मचाजी हौजी प्रेजेंट मागी मचाजी याम पिकपा प्राइमरी स्कूल की स्टेज दा तमीबा मचा सि हुंतोगा मथांगदा कोंदना लेगदबा मचा सि हुंतोगा मियामगिदमक्ता
मियाम की नियेबु हायरदी महाक्सी मफीता खतन चेन बची अखोगी स्क्रीनिंग बोर्ड ना मागी मनाक्ता याम लोइना रगा लेबनीना महाक्सीदा मासीगुम्बा इंटरनेशनल की अवार्ड छी हंतक पिजबनी अदुगा थौदाम मनोरमादा अखोगी मणिपुर स्टेट की सेक्रेटरी अछि वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की मणिपुर स्टेट यूनिट की सेक्रेटरी छिनजबनी अदुगा मखा तारकपदा अखोगी लांपोक लाकपम गीता देवी मामी टीवी की प्रोपाइटर नि आइतार मागी मौपाना तौबनी अदु हारिबा गीतादा करिगिदमक्ता अखोना एवार्ड छी पीरिबनो हाइबदा महाछि एवार्ड कया फंगबा दलित साहित्य अकादमी नेपाल दा अदगी खोगी फॉरेन कंट्री दा खोगी बैंकॉक दा अदगी मफम कया दा महानी एवार्ड लौराबा अदुगुम्बा मिवय अमनी इचम चंबनती मियाम की दमक्ता हाइरिबा हौजिक्ति फोर्थ पिलर कायन जो हाइरिबा मीडिया की सेक्शन लसीगी महा अयुक नुदिन नुदांग खाक्तना अमदी इमा सिंगी थौदांगदा हाइरिबा इमा सरोजिनी असिगी मागी हाइरिबा यूनिवर्सल मदर ऑर्गेनाइजेशन हाइरिबा ऑर्गेनाइजेशन असिगी अचौबा थौदांग कया लौदुना अवाबा कया अमा खांगगा मसागी वजबा कया हुंतोगा माना मतम कया अमा मांगबीदना मफम कया दा मीडिया की सेक्शन पुदना मियाम दा खंगननो मियामगा हाइरिबा मयाम असी कोऑपरेशन लेननबगी दमक्ता माना चौबा थौदांग लौबीबगी दमक्ता माबसु अखोना इंडो बांग्लादेश की हाइरिबा एवार्ड सेरेमनी असिदा एवार्ड पिजबनी दुगा लोइना मंगोंदा अखोना मणिपुर स्टेट यूनिट की सेक्रेटरी अछि कोई कुइरमनी वार ममांगनी मोदा सेक्रेटरी हापी बची वार सिना अखोई मीडिया की थबक चिनमनगीदना अखोई उनबा फंगदबनी अखोई लानसी इंगदरबा मतमदा अखोई एवार्ड सेरेमनी मखन कया मा मीटिंग मखल कया मा गवर्नमेंट गा लोइना कोई पांथोनबा होना जगनी मदुदा कनागुंबा नुंगनांगबा तौबिगनु अदुगा अखोई की हाइरिबा मयामना पाबुंग दौदौजु हाइबा अखोई खोइरोंगी मनी सिंहा अखोई त्रिपुरा दा पोकपा असम दा युम लेरगा लेरिबा हाइरिबा खोइरोंगी मनी असिदा अखोने वाट पिजबगी मरमदी स्क्रीनिंग बोर्ड ना मुन्ना खन्नरगा महाक्सी अखोगी डॉक्टर शरद लेखिद्रे वजा शरद हाइरिबा वजा सिना मैतैगी दमक्ता हाइरिबा इपानाद इपुनाद असिगी दमक्ता अचौबा थौदांग कया अमा लौरमबदुदा महाक्सु सिन्थारोय अमा ओइना थबक कया अमा लिसांगसिना चही लिसांगसिना बतौदुना लाए अदुदा नतना अखोई ngasiदी अखोई इनवाइट तौसी तौबदा नंगद्रे अखोई यामुंग रणेंद्रजीत अखोई हानगी एडिटर ओइबिरंबा माहोई पुंदना मणिपुर की मफम कया दा खोंग चतना कासादगी मणिपुर ताना था अखोई किलोमीटर कया नो मसीजी खोंग लागा मणिपुर की दमता ngasi थोइबा इरांग अछि मोय हाना चही कया ममांगदा खोंग चलगा मी चामरी चांगवासी मणिपुर की मियाम सिदा अवेयरनेस पीखरबा अदुगुम्बा अहलनी अदुदा नतना मार्क्से यूनिवर्सल फैमिली ऑर्गेनाइजेशन लेदना अमलई अदुगी अदुदछु मार्क्सी थौदारोय अमा ओइदना अखोइगी रिचुअल की ओइबा लाइगी ओइबा हाइरिबा थौरम मदुदा मार्क्सी नॉर्थ ईस्ट इंडिया अमदी इंडिया की मफम कयादा लमजिंगगा हाइरिबा यूनिवर्सल फैमिली ऑर्गेनाइजेशन सिगिजु थौदांग युंगी खंदना इचागी खंदना मियांगी बु याइ फनय हाइरबदी हाइरिबा अहल सिना थबा हौजिकसु हनबा लेतना महाक बांग्लादेश चटकनी नेपाल चटकनी भूटान चटकनी अथुबा मतमदा माकी मारनाय पैसा पुथोक चरगा माक चलिनी सैसिदा असिगी अहलसिना कनेक्शन तौबिरक्तना हारिबा अखोगी बांग्लादेश की सिनिना वसी नुमी हुमनी की मसी थारगा नुमी मरीनी सुरे हारिबा मरीनी अछि अखोई कनेक्शन तौरगा मागी बिचार पासपोर्ट करी करा लोय थारा माय डॉक्यूमेंट मयाम दु थारा मा लाके ना होना जबनी हारिबसी तौबदा दिगे नेपाल की कनेक्शन लेरी कोइना गाखो यामना सांगना तवरोजी मसी ngaraang sida matang lakpado somdadi program je achi nam gharabnina thang lakpaduda akoina हाइबची गैदंग हान तौरची हाइदन इंटरनेशनल गिदो मखाता ना खै तौरकनी अदुगा नतना दलित साहित्य अकादमी अवार्ड
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯃꯊꯪ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯂꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯟꯊꯧꯅꯤ ꯏꯄꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯌꯦꯡꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯟꯁꯤꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯩꯕꯕꯨꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯅꯣ ꯂꯥꯟꯒꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭रे ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯗꯕ ꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ UNꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯩꯁꯤꯗ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯨꯜ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯀꯌా ꯇꯧꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯚꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯥꯅꯕ ꯆꯨꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯅꯔꯁꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯁꯦꯝꯕ ꯃꯄꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯕ ꯉꯝꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯊꯦꯡꯛꯁ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ Once again, thank you for the valuable speech. So it's the time to come an end for this award ceremony program. To wind up, I would like to call El Medha UMO Secretary Head Office to give a word of thanks. Loshila Pasiri word of thanks PV Nagitamakta Kopsinjake El Medha UMO Secretary Head Office. Thagachari ngasi amuka hana miyambo amuka ikongna khurumjari ngasigi program asida award phangbikraba Ima Sorojini Laima President Human Universal Mother Organization busu thagachari Khoirom Mani Singh Sir busu thagachari RK Bijoy Thangal busu thagat phongdok jari Salam Memsa ise busu thagat phongdok jari Thogdam Manorama Pumna Mapu thagat jari Khoirom Prasanta Kumar Singh Pumna Mapusu Loina Thagachari Matang asida ngasigi media person amadi lengbira iba pumna mapu amukka hana taramna okjabaga loina nam loisana bagi tanja adu lawjari Thagachari ngasigi athoiba mithunglen oibikiba respected Dr. Loizing Chingsang Lakpa Namela Kuhu Aikogi organizer Kampusina Aikoi Haninga Lekana Amukah Thagachari Sargi Ayaga Lozeraga Masigi Forum Asilo Shinjanabagi Tanja Dosu Lozeri Mea Punama Amukahana Kunjari